Dobroveče još jednom, Draganu Miloševiću, autoru jedne fantastične knjige Narodni budilnik. Ja sam htjela da se ova emisija zove Buđenje, zato što radimo upravo na osvešćivanju naroda, na rasanjivanju i izlasku iz anestezije, ali evo i vaša je knjiga negde u tom pravcu, tako da hvala što ste došli, što ste izdvojili vremena da nas posjetite i da malo više ispričate o ovih 130 imena koja ste obradili u knjizi. I dobroveče vašem izdavaču, Žani Živaljević. Žana, i vama dobrodošli. Hvala, bolje vas našli. Šta je vaše udruženje Kultura i zašto ste odlučili da pomognete da ova knjiga ugleda svetlost dana? Naše udruženje je novo. Mi smo se formirali početkom 2014. godine i razmišljali smo čime bismo mogli da skrenemo pažnju na sebe. Htjeli smo da uradimo nešto što zaslužuje napor u ova teška vremena. Igrom slučaja, Dragan Milošević je moj stari prijatelj. Našli smo se, komentarisali knjiga, inače jedan tekst koji je nastajao na Facebook stranici gospodina Miloševića i ona je izazivala popriličnu pažnju čitalaca. Mogu vam reći da pojedini objavljeni postovi su imali po 35 i 118 čak hiljada lajkova, tako da je to smo i objavili u knjizi. Ispod je ostalo, jer je to jedan ovako podatak koji baš uzbuđuje, znači da su prijatelji prijatelja delili određene stvari koje su bile nepoznate i zanimljive. Iz tog razloga mi smo se sastali, nas nekoliko, i komentarisali. Na kraju su usledile sugestije na svaki objavljeni post: zašto, Dragane, ti ne bi napravio knjigu? Stigli smo dakle do knjige i ja sam, s obzirom da je ova naša registracija tu negde 10. januara bila gotova, predložila da je to objavim. Izdavač je, ja se izvinjavam, mnogo ružna reč, ali neizbežna. Objavljivač možda. Pa dobro, izdavač nekako zvuči tako da izbegavamo. Odlučili smo da objavimo, koleginica i ja, koje smo kako da kažemo, oba dve ovlašćene kao predsjednici udruženja, i da ovo bude neki start, znači da bude neki dobar start. Knjiga je, rukopis je zaista kvalitetan. Iz njega ja sam inače radila i lekturu i korekturu teksta i bilo mi je pravo zadovoljstvo da i 20 puta pročitam ovaj tekst, znači on nikako ne može da dosadi. Preporučilo ga je to što je jako popularan, čitljiv, ne morate raspolagati nekim velikim znanjem, on jednostavno pleni, on vas obuzme i jednostavno, iako je na kraju ispalo da ima i 500 stranica, to se lako čita. Recimo tu možda neku napornost teksta razbija komentar čitaoca na Facebooku koji dodaju, komentarišu, polemišu. Trudili smo se da u izboru komentara ne dozvolimo da se građa raspline i da nas odvede. Često se to događa na Facebooku, se ljudi znaju da opuste. To smo izbegli i onda smo prečišćeni tekst ovako dali, tako da praktično Dragan Milošević nije sam napisao ovo delo, nego ima tu jedna čitava armija saradnika koja će se, nadamo se, naći na predstavljanju knjige koje je najavljeno biće u Ruskom domu 10. aprila u 19 časova. Potrudili smo se da i prateći program odenemo u to jedno zanimljivo ruho kakvo ovo delo zaslužuje, pa će tu biti hor osnovne škole Lazar Savatić koji će izvesti Vostani Serbije i jednu prigodnu rusku pesmu. Zašto Ruski dom? Zaboravila sam da ne preskačem. Zato što smo obrazloženje Ruskom domu, direktoru obrazovnog programa, dali da je knjiga slučajno ispala gotovo pola u korist Srba i Rusa. Ona se u jednom svom ogromnom delu, barem polovini knjige, bavi našom zajedničkom istorijom i ona je najbolji argument za aktuelno stanje u kome mi uopšte razmišljamo o srpskom stavu prema Rusiji. To je rekla naša istorija i ne samo istorija, to govori i naša sadašnjost, iako se ona od nas dosta krije. I u tom delu se Dragan postarao da knjiga ne bude samo istorijski almanah, znači za sve generacije, od 7 do 77, za svaki dom. Jedna prigodna istorijska enciklopedija
u kojoj će i oni starih generacija otkriti mnogo onoga što je bilo rupa u njihovom sećanju i znanju, a da ne govorimo o generacijama koje dolaze, koja je ovo korist koju će oni imati iz ovakve literature. Najprikladnije o čemu smo razmišljali, da naravno živimo u normalnoj zemlji, to bi bilo i moguće, da knjigu ponudimo kao dar vukovcima, školama. Ona je idealna za upravo taj uzrast ili jako dobrih đaka, osnovaca koji završavaju osnovne škole ili srednjoškolaca, jer ona generacijski pokriva ogroman raspon. Najviše me je podsjetila na Politikin zabavnik. Sadržaj je takav, otprilike toliko zanimljiv. Da se vratim na Ruski dom, 10. april, znači u 19 sati, pored hora osnovne škole Lazar Savatić iz Zemuna, koji je nagrađivan u Republici, koji je reprezentativni školski hor u našoj sredini, nastupit će mlada etnopevačica Katarina Cvijović, nastupit će gospođa koja je jednostavno moje otkrovenje. Ja sam inače novinar, pa ovako bavim se i time da primetim što šta. Ona je Smilja Putica, penzionerka, ali taj glas, to je nešto, pevaće nešto izvorno, obećala je. Zatim nastupit će Dragan Mlađenović Šekspir sa nekakvim svojim iznenađenjem iz svog repertoara dosad neizvođenim, tako da očekujemo mnogo gostiju, o tome će autor, ko se sve najavio i eto, to je uglavnom ovaj početni korak od ovog udruženja, a i početni korak autora. Želimo vam puno sreće i u ostalim koracima. Ajmo sada samo, pošto je malo rokada u studiju, sad će ovdje pored mene sesti autor, 10 sekundi muzičke pauze. Tako, sad smo u pravom rasporedu. Gospodine Miloševiću, zadovoljstvo je ugostiti vas ovdje kod nas, a vi ćete sad da nam kažete sa čim ste u stvari došli. Ko je 130 ljudi i koja je to zajednička srpsko-ruska istorija? Šta je to, evo ovih 30 minuta koji su pred nama, i 25, šta ne smemo da zaboravimo? Prvo, hvala vam na pružanju mogućnosti da budemo gosti na vašem cenjenom radiju i naravno pozdrav vašim cenjenim slušalcima. Knjiga je otprilike prikaz, kako ste i rekli, 130 znamenitih ličnosti iz naše srpske istorije. Uglavnom je obuhvaćen period od srednjevekovne Srbije pa do posljednjih današnjih dana. Ima tu i niz aktuelnosti, jer ja sam koliko želeo da skrenem pažnju na neke zaboravljene ljude, na neke neistine i na neke poluistine vezane za određene ličnosti, ali isto tako i za određene istorijske događaje. Obuhvatio sam i današnji period kada se mnogi događaji pozitivni ne ističu, a negativni prikazuju na način kako to nije povoljno po interes naše nacije i naše države. Među tih 130 ličnosti svakako možda najudarnije mesto dao sam onima koji su najmanje poznati. Tu je zastupljeno svakako mesto i jednoga Tesle, jednog Pupina o kome naši ljudi znaju, mnogih naših naučnih radnika, književnika, državnika i političara, ali najveće težište je na onima o kojima se najmanje zna. Počet ću pre svega o jednoj ličnosti za koju tvrdim kad dođete u Knez Mihajlovu ulicu i postavite pitanje ko je Sava Vladislavić, verujem da od 10, možda i 11 ih ne bi znao da odgovori. Parafraziram tu istinu, ali otprilike je to čovek koji je polovinom 17. veka i u prvoj polovini 18. veka zajedno sa verovatno najvećim državnikom u istoriji Rusije, u istoriji carske Rusije, pa do današnjih dana sa Petrom Velikim, udario temelje tog trajnog, večnog prijateljstva između ruskog i između srpskog naroda.
Sava Vladislavić je čovek, Srbin, rođen u Hercegovini, u Svetosavskoj Hercegovini, koji je završio visoka obrazovanja u oblasti prava, ekonomije, moreplovstva i trgovine u Dubrovniku. Dubrovnik je bio taj centar obrazovanja u ovom delu Evrope i avanturističkim duhom otišao u Carigrad i tamo postigao slavu da ga je zapazio patrijarh Dositej, ruski patrijarh Dositej, i preporučio ga je Petru Velikom kao jednog izuzetno inteligentnu ličnost. Odmah je uzet u diplomatsku službu. Nećete verovati, taj Srbin je za godinu dana rešio ono što diplomatija te moćne i tada carske Rusije nije mogla da uradi 10 godina unazad. Stekao je neviđeno prijateljstvo, tako da je do kraja života Petra Velikog on postao njegov najveći prijatelj i najbolji savjetnik. Samo ću reći nekoliko stvari. Zahvaljujući tom Savi Vladislaviću, Rusija je dobila u 2 godine maratonskim pregovorima Sibir, a Sibir je mogao lako postati teritorija Kine. I do dan danas taj Kjahtanski sporazum, koji je uglavnom delo Save Vladislavića, određuje i verovatno u večnosti će tako biti da Sibir, koji je itekako značajan zbog ruda i tako dalje, da ne govorimo, pripada Rusiji. Sava Vladislavić je stvorio i prvu obaveštajnu službu te moćne Rusije. U toj obaveštajnoj službi. Znači, prvi ruski obaveštajac je Srbin. I to tako je, i ne samo obaveštajac, nego i kreator čitave te službe, moderne službe, jeste Srbin Sava Vladislavić. Sava Vladislavić je bio i strateg. Pazite koliko je to univerzalna ličnost za koju je naš veliki Jovan Dučić, pesnik nad pesnicima, rekao da je za njega Sava Vladislavić najveći Srbin svih vremena. Sad zamislite da takoj gromadi skoro nikakva pažnja nije prosvećena u našoj novijoj istoriji i da nije bilo faktički Dučićevih dela, verovatno bi zaborav bio mnogo teži nego što je ovakav kakav je i sada. Zahvaljujući njegovoj strategiji, Petar Veliki je uspeo da pobedi u tim godinama veoma moćno Švedsko carstvo, od kojih je uvek gubio sve moguće bitke, bilo koji ruski vojskovođa. Sava je napravio takvu strategiju da je Petar Veliki tukao švedsku carevinu i više nikada se to švedsko carstvo nije povratilo na one grane kako je bilo pre posljednjeg sukoba sa Petrom Velikim. Sava Vladislavić kao odličan ekonomista je recimo i tvorac prve inflacije u Rusiji. Preporučio je Petru Velikom da pre nego što je bio očigledno da će Rusija ući u jedan od mnogih ratova sa Turskom, da bi nabavio oružje, a u budžetu nije bilo toliko sredstava, da napravi jednu privremenu inflaciju i do tih sredstava nabavi oružje i posle, kad bude stekao bogatstvo i osvoji ratovima određenu teritoriju, on će lako vratiti ta sredstva koja se koristila bez određenog pokrića. I tako je bilo. Održao se rat, bilo je oružja, Petar Veliki je ostvario jednu novu pobedu. Inače, Sava Vladislavić je zbog izuzetnih zasluga za Rusiju, dalje da ne pričam, dobio i grofovsko zvanje i to je jedini u Evropi u tim momentima čovek koji je bio trostruki grof, venecijanski, dubrovački i ruski grof. I samo jednu stvar, još jedan kuriozitet za takvog grandioznu ličnost, da kažem, kada je pobedio dvogodišnjim pregovorima pregovarače iz Kine, tada moćni kineski car nikome nije dozvoljavao da uđe u Peking preko dana. Svi su gosti morali ulaziti noću. Kada je dolazio Sava Vladislavić, njegov uslov je bio da mora i on da uđe u Peking u toku dana. Pustio ga je tog Srbina kineski car i iako je izgubio Sibir, on mu je dao naziv da je Sava Vladislavić najsposobniji Srbin u Evropi. I tako dalje, i tako dalje. I samo posljednju da iznesem jedan podatak, 2008. godine Vladimir Putin, najveći državnik ovih dana svakako u Evropi i posljednjih godina, kada je isteklo vreme važnosti Kjahtanskog ugovora i kada je po tom ugovoru trebalo da se produži da se vidi da li postoje neke osnove za njegovu korekciju, pozvao je svoje akademike da mu referišu šta ruska strana u odnosu sa Kinezima može da promeni ili da brani. Oni su mu referisali, gospodine predsjedniče, nema potrebe ništa da uradi, sve ono što je Srbin Sava Vladislavić uradio, toliko je aktuelno i do dana današnjeg da to niko ne može promeniti. Onda je Putin zatražio, kaže, je li to Srbin uradio, dajte mi molim vas sve podatke o tom čoveku,
da doznam, jer sve što ste mi rekli, onda su oni pričali šta je sve Sava još uradio, naravno Putin je to dosta znao, ali toliki kolorit njegovih aktivnosti nije sigurno znao, rekao je samo onu poznatu rečenicu, pa ljudi, da li je ovo uopšte moguće? Eto, toliko o jednom Savi Vladislaviću. Kad je u pitanju Rusija, reći ću samo još jedno o još dve kolosalne ličnosti koje navodim u knjizi. Jedan je general Mihajlo Miloradović. Vidite, jednog Mihajla Miloradovića u vreme Sava Vladislavić je odveo takođe na dvor Petra Velikog i rekao je, ovo je vojskovođa iz Hercegovine, Srbin, ovenčan slavom, mislim da će biti upotrebljiv. Unuk od tog Mihajla Miloradovića, novi Mihajlo Miloradović, general ruski Mihajlo Miloradović, bio je junak najveće bitke svetske do tada, čuvene Borodinske bitke 1812. godine i glavni strateg pobjede Rusije nad Napoleonom. Kada je taj čovjek, to se uopšte ne zna, čak se ne zna ni taj podatak da je u toj bitci, sem generala Miloradovića, dakle koji je komandovao celom pešadijom i koji je na jedan fantastičan taktičan način navukao Napoleona da uđe u Moskvu, a onda mu posle 7-8 sati pribavio odgovarajuće naoružanje, municiju i za leđa zadao ključne udarce i proterao ga iz Moskve i to je bila jedna, ovako da kažem, jedan početak kraja čuvenog imperatora Napoleona. General Miloradović je bio gubernator Sankt Peterburga kasnije, a isto tako i gubernator Kijeva. Na njegovom grobu, kada je sahranjen general Miloradović, Rusi su napisali, ovde leži general Miloradović koji zaslužuje sva heroj ruskog otadžbinskog rata, koji zaslužuje sva ruska i sva evropska odlikovanja. Treća ličnost koja je takođe nepoznata, to je jedan sjajan inovator, Srbin Ognjeslav Kostović, za koji, eto, malo ljudi zna uopšte za njegovo ime, a to je bio čovek koji u svoje vreme, dakle u tom periodu kada je živeo tamo, imao najveći broj inovacija i patenata u Rusiji. Znači, Srbin koji je imao najviše otkrića, između ostalih otkrića, on je prvi sastavio jedan sjajan projekat podmornice. Prvi na svetu konstruktor podmornice je Srbin. Prvi na svetu konstruktor podmornice je takođe taj inženjer Ognjeslav Kostović. Konstruisao je dirižabl 23 godine pre Cepelina. Konstruisao je prvi motor. Ja se izvinjam, samo imamo pitanje, kako je završio život Mihajlo Miloradović? Mihajlo Miloradović je, nažalost, u borbi za odbranu Ruske carevine stradao od strane onih koji su, znate, uvek, sem onih koji su za jednog časnog i poštenog vladara, ima i oni koji su, to je bar iz istorije Rusije poznato, bili peta kolona. Nažalost, ubili su ga na jednu neverovatnu prevaru. Kada je poginao, posljednje reči su mu bili, da li me je ubio vojnik. Ako me je ubio vojnik, onda sam, kaže, sjajno poginuo, ma ko da je bio. Kakav je to bio general? Eto, to je bio kraj Miloradovića. Sava Vladislavić je imao jedan kraj koji je opet autentičan i koji ne verujem da će iko imati u daljoj ruskoj istoriji. Sava Vladislavić je sahranjen u kripti Blagoveštanske crkve u Sankt Peterburgu, jer je on dao ideju za podizanje Sankt Peterburga. Sahranila ga je Katarina Velika kao svog velikog prijatelja i prijatelja Petra Velikog i utemeljivača srpsko-ruskog prijateljstva i on je jedini čovek koji je u kripti carske porodice, a eto Srbin je. Znači, jedan Srbin leži pored ruske carske porodice u kripti Blagoveštanske crkve u Sankt Peterburgu. I još jednu stvar da kažem, zahvaljujući Petru Velikom, u naše Karlovce su počinjale da stižu prve naše knjige. Sava Vladislavić je bio veliki Srbin, nikad nije zaboravljao svoje krajeve i on je Petru Velikom rekao da rešavanje bilo kakvog pitanja na Balkanu prioritetno se pre toga mora rešiti srpsko nacionalno pitanje. I od tada je Petar Veliki od Habsburgovaca zahtevao da se u Vojvodini, koja tada nije bila u sklopu naše države, da se obavezno srpskoj manjini obezbedi nastava na srpskom jeziku, a on je bio autoritet da je to moglo da se uradi. Prvi učitelji, obrazovani ljudi su išli u Karlovce iz Rusije, zahvaljujući tom prijateljstvu, sugestijama Save Vladislavića, jer je on znao da je obrazovanje najvažniji temelj za opstanak nacije.
Eto, što se tiče takve 3 ličnosti, mi imamo tu mnogo naših ličnosti koje su zaboravljene. Evo, dozvolite da spomenem još jednu. U toj knjizi sam posebno poglavlje posvetio kralju Milutinu. Možemo da završimo i priču o dirižablima i tu smo stali, tu sam vas prekinula, ja se izvinjivam. Pa možemo da kažemo... Zaboravimo i to, pa ćemo onda... Tako, evo, taj Ognjeslav Kostović, kad sam pomenuo, daći samo jedan podatak da je imao najveći broj inovacija, preko 100 patenata je bilo takvog kvaliteta da su ga angažovali. On je prvo radio i počeo sa inovacijama ovdje u Srbiji, da ga je ruska armija zamolila da dođe i da živi u Rusiji i da radi za bratski ruski narod. Bilo je veliki broj ponuda od strane zapadnih zemalja da Ognjeslav Kostović pođe i onda možete misliti koje su to ponude bile. Naravno, Ognjeslav Kostović je ostao tamo i reći ću samo još jedan podatak. Slavnog Mendeljeva i njegovu naučnu slavu, to svi znaju. Verovatno jedan od 10 najvećih naučnika svih vremena, dolazio je svake godine na slavu na Svetog Nikolu kod Srbina Ognjeslava Kostovića. Tako je. Sad o... Pa vidite, jedan od velikana dinastije Nemanjić, nepravedno zaboravljen, tu i tamo se spomene o tome šta je on učinio, ali definitivno na osnovu podataka koje sam ja pogledao, ne samo da je njemu dat mali prostor u našoj istoriji, on je faktički utemeljio Srbiju da od njegovog vremena ona bude najveća, najmoćnija država na Balkanu. Poslije njega je došao Stefan Dečanski, njegov sin, također jedan sjajan vladar, kojega možda od svih Nemanjića i najradosnije slavi Srpska pravoslavna crkva, pa je onda došao car Dušan, koji je najveću našu, svakako najmoćniju državu stvorio, ali ovaj je bio taj vladar koji je utemeljio, znači najmoćniju, u tom trenutku najsnažniju silu na Balkanu. Sad tu ima jedna zanimljivost. On je poznat po tome da je izgradio najveći broj manastira od Nemanjića i tako dalje, da je bio neobično obrazovan čovjek, da je veliku pažnju pridavao unapređenju privrede u Srbiji, osnažio vojsku i tako dalje. Nećete verovati, njegove mošti takvog velikana nalaze se u jednoj od najznačajnijih crkava u Sofiji u Bugarskoj. Dakle, u Bugarskoj, u državi sa kojom smo mi imali, pogotovo u tom periodu, u vremenu Milutina, u vremenu njegovog sina i njegovih naslednika, veliki broj ratova. Bugari su ga izuzetno cenili i poštovali i njegove mošti su tamo, one su bile sklonjene da iz Srbije tamo na sigurno mesto, ali su Bugari zadržali i dan danas u toj, Bugari kažu, to je kraljeva crkva, najveću pažnju pridaju svakodnevnim liturgijama. Kažu da su one zaista svemoguće, te njegove mošti, pretrpele su niz poplava, ta crkva, pretrpela je niz požara. Posle Drugog svjetskog rata komunisti su tu ubijali protivnike komunizma u Bugarskoj, stradala je ta crkva pod dinamitom, ali jednostavno njegove mošti su bile nedodirljive. Nažalost, jednog takvog velikana kojega slavi pored Bugara, malte ne svakodnevno i ruski narod, mi nismo uputili još državni zahtev da se njegove mošti prebace i budu onde u ovoj našoj državi za koju on, eto, toliko mnogo učinio. Pored toga, vrlo su zanimljive i neke ličnosti koje mi, evo, ovde u Beogradu svakodnevno susrećemo, a većina od nas ni ne znamo o kojim se to ljudima radi. Pomenut ću, recimo, u toj knjizi. Recimo, eto, ovde smo u radiju, televizija je godinama bila u Aberdarevoj ulici. I danas je deo televizije u Aberdarevoj ulici. I sad izađite u Knez Mihajlovu, pitajte Nataša Bekvalac sa kim je bila sinoć, sa kim će biti večeras, 7 od 10 prolaznika. Ali upitajte u Aberdarevoj ulici Beograđanina ko je Aberdar, šta znači Aberdar, pa verovatno od 10-9 njih neće znati. Na Banovom Brdu ako kažete gde je Aberdareva ulica, on će odmah da asocira ga to na televiziju. A nikako ga neće asocirati na jednu od najvećih ličnosti u našoj istoriji, gospodina Milana Kujundžića, i na jednu slavnu porodicu, jednu od porodica koja je toliko učinila za ovu našu državu. Milan Kujundžić Aberdar je bio jedan od najobrazovanijih naših ljudi,
školovano u najelitnijim školama u inostranstvu, ministar prosvete Srbije, koji je toliki trag ostavio u definisanju gimnazijskih programa, čovek koji je podelio gimnaziju na prirodni i na društveni smer između ostalog i tako dalje i tako dalje. Kada je umirao, bili su jedna od bogatijih porodica, bili su sposobni trgovci, veleposednici, imali su mnogo nekretnina. Najlepši deo Topčiderske zvezde ostavio je Srpskoj akademiji nauka, dakle ostavio svoje državi i svom narodu. I posljednji njegov natpis bio je: preispitujem u posljednjim satima da li sam dovoljno i kao neki moj mali doprinos ovom knjigom da se eto taj zaborav o kome ste i vi u uvodu rekli, a taj zaborav je jedna prelepa rečenica koja na ulazu u spomen park u Šumaricama stoji, opominjujuće da je to najveći srpski greh, da pokušam da makar malo ovim informacijama umanjim taj zaborav, jer definitivno živimo u vremenu zaborava od 45. godine. Ne zna se koja je više ideologija, da li ideologija jugoslovenstva ili ideologija komunizma stvorila ovaj mrak iz kojeg ćemo gotovo potpuno, ako nešto korenito ne promenimo, izgubiti vid. Tako da su mnoge te zaboravljene ličnosti i zaboravljeni i krivo prikazivani događaji po meni, po mojoj ličnoj proceni, možda i najveći razlog zbog čega se danas nalazimo u ovako teškim uslovima. Na stranu svi spoljni neprijatelji, naravno, koji postoje i koji su razumljivi, jer svaka država radi u svom interesu, ali ovo je po meni zaista naš najveći greh. Ako nešto ne uradimo, da sve ove stranice iz istorije koje su krivo tvorene i koje su, recimo, nisu ispisivane, verovatno ćemo na neki način i mi biti saučesnici u stvaranju tog mraka i u ovoj autodestrukciji koja nas definitivno vodi putevima hazara, naravno, ako nešto ne uradimo. Zbog toga sam to uradio i pomenuo sam Matiju Bana, recimo jedan također od ljudi, Srba koji je rođen u Dubrovniku, katoličke vere. On je došao u Srbiju posle određenih svojih davanja doprinosa, učestvuje u hercegovačkom srpskom ustanku, pomagao o podizanju članova dinastije Petrović u Crnoj Gori i tako dalje, da bi došao ovde u Beograd i bio je jedan od ključnih ljudi, književnik, pisac, na podizanju prosvećenosti i nivoa obrazovanja u našoj naciji. Bio je vrlo pametan, razborit čovjek i naravno Kraljevina ga je odmah upotrebila za rad u diplomatskoj službi. Za razliku od ovih današnjih dana, kad nam većina diplomata ide i u države da ni ne zna jezik te zemlje, ali zato znaju vrlo često da plaćaju stanovi po 7 do 10.000 evra. Nama su tada diplomate bili ranga takvih ljudi. Matija Ban je učinio mnogo za razvoj diplomatske službe naše, najteže ugovore i da je trebalo pregovarati u inostranstvu, bio je slat od strane Kraljevskog dvora i besprekorno je obavljao te poslove. Iz zahvalnosti prema njemu, on je zatražio, hoće trajno da živi u Beogradu, zatražio, eto, to je Repište, to je deo Čukarice, tada je bio nešto naseljen, pa na kraju tog Repišta, na području današnje Košutnjaka, gde nije bilo nikad bila ledina, on je zamolio, kaže, dajte mi, ako možete, da kupim tu zemljište i da tu podignem svoje domaćinstvo. Tu je Ban podigao svoju kuću i od tada je pa na dole, sve prema Adi Ciganliji, Banovo brdo se razvijalo. Kada je on umro iz zahvalnosti šta je sve učinio, tada je taj deo Beograda, donešena je odluka iz zahvalnosti i u znak sećanja na Matiju Bana dati naziv Banovo brdo, a grad Beograd mu je poklonio to zemljište besplatno. Nevjerovatno, ovo svakako niste znali. Dobro, ajde, imamo 3 minuta. Ko vam je omiljena ličnost, gde će ljudi najviše da se iznenade kad pročitaju to što ste vi napisali? Neću da vas pitam moje tehničke stvari, odakle vam saznanja, gde ste prikupili informacije, koliko se ljudi interesuje, znači to sve neki drugi put nije ni važno na koncu. Ajde da još malo zainteresujemo ljude, sad bi ja samo slušala. Ko je vas najviše oduševio i zbog koga bi još vredelo ovo pročitati? Mislim, zbog svih 130 imena vredelo bi, ali gde ćemo se najviše iznenaditi? Ja bi sugerisao
Slobodana Jovanovića. Aha. Njegova dela su bila zabranjena do 90. godine. Dozvoljeno je. Jedna od najvećih nepravdi je bila rehabilitacija tog grandioznog čoveka kojeg su mnogi smatrali za genija, pravnika, vrhunskog državnika, vrhunskog diplomatu, velikog Srbina i reći ću zbog čega, ne zbog toga što je utemeljio ustavno pravo u ovoj državi, ne zbog toga što su ga osudili, naravno u njegovom odsustvu, na jednom krivotvorenom i nelegalnom suđenju zajedno sa generalom Mihajlovićem, nego zato što je on, kad pogledate njegove dokumente, bio prvi čovek koji je saopštio neku istinu o kojoj mi još uvijek ne vodimo dovoljno računa. Pre svega naši državnici. Slobodan Jovanović je bio prvi čovek koji je u svojim delima, za vreme dok je bio u Londonu, dakle u Engleskoj, napisao da je engleska državna politika još negde od početka 19. veka bila izričito i u kontinuitetu protiv srpske države i protiv srpskog naroda. I zato su vjerojatno sva njegova izdanja, to jest sve knjige koje se publikuju i koje se prodaju papreno skupe, to većina stanovništva ne može da kupi i ne može da pročita. Ali evo kod vas ima pa nešto što je dostupno. Pa ja mislim da je na 1-2 stranice koliko sam odvojio za tog velikana, da se ne naljute Sava Vladislavić, Ognjeslav Kostović, Milo Radović, Hadži Đera, Sima Lozanić, naš prvi rektor Beogradskog univerziteta, govorim vam o sve zaboravljenim ličnostima. Hadži Đera, evo, ne mogu da pređem preko njega, da se ne naljuti. Najveći savjetnik Karađorđa Petrovića, zna se šta je Karađorđe značio za našu naciju i za našu državu. Kad kažete Hadži Đerina ulica, opet neće znati. Iguman manastira Moravica, koji je pogubljen nedelju dana pre seče knezova, jer su Turci znali da samo u toj kući i u toj glavi može da se osmisli tako nešto što je Karađorđe kasnije tako uspešno realizovao. Nijedan potez nije povlačio da nije otišao kod Hadži Đere. Zato je Hadži Đera i pogubljen pre onih preko 100 srpskih velikana u čuvenoj seči knezova. Dakle, za Slobodana Jovanovića, da završim, on je, ne samo da je to video, nego je i odnose srpsko-hrvatske, on prvi rekao da u tim odnosima najprljaviju ulogu upravo čini engleska državna politika. Tako da, sveukupno gledajući sve drugo što je napisao, također moja sugestija iz tih tekstova može biti: ne mogu da razumem političara i državnika u Srbiji da se bavi politikom i državnim poslovima, a da nije obratio veliku pažnju na dela Slobodana Jovanovića. Na dela koja govore o državi, koja govore o modernim političkim strankama, koje govore o pravu, tako da je to zaista jedna... Tu piše aktuelno. Evo samo da kratko kažem, pošto imamo kod nas u studiju i pomagače, na što ste mislili? Komentari na raznorazne aktualne događaje. Znači, to moli režijski vaš deo koji je došao sa vama. Znači, komentari na aktualne događaje. Ima i taj deo, jel? Pa slušajte, ja sam, pored 130 ličnosti, ima tu nešto oko 150 istorijskih događaja, ima dosta, kao što sam rekao, i aktuelnosti. Ja tu iznosim i svoje lično, kao što sam i u uvodu rekao, ono što je pozitivno učinjeno, primere jednog Kusturice, primere jednog Novaka Đokovića, primere naših sjajnih matematičara koji ne zauzimaju nikakvu pažnju, primere studenta pobedničke uspehe fakulteta Fona, pravnika i tako dalje. Uvek sam nastojao da to stavim u prvi plan kao događaj dana. Ali isto tako, kad je u pitanju i dnevna politika i tako dalje, ja sam pravovremeno iznosio neke stavove po pitanju, recimo, i događanja u Ukrajini, i događanja u Siriji. Mislim da će čitaoci vidjeti, jer u knjizi se vidi tačno datumi kada je to objavljivano i komentari Facebook prijatelja. Vidjet će se da je u najvećem broju slučajeva to bilo pravovremeno saopšteno sa sugestijom šta bi trebalo činiti u nacionalnom i državnom interesu. Moje mišljenje je da svaki dobar političar mora da bude čovek koji predviđa
pravovremeno razvoj političkih i državnih događaja i daje sugestije kako ti događaji da se bolje upotrebe u nacionalnom i u državnom interesu. Tako je i moja ocena bila već krajem 2012. godine da neke stvari i neka monopolarnost u svetu ozbiljno je narušena toliko snažnim razvojem ponova i obnavljanjem ruske države, formiranjem grupacije BRICS-a i da i naši političari i naši državnici iz toga moraju izvlačiti odgovarajuće zaključke i podvlačiti određene konkretne mere. Naravno, i o tome ima puno materijala u toj mojoj knjizi. Ja ne mogu da izmislim bolji razlog da se pročita vaša knjiga, sam zato što mora da se pročita. To je azbuka. Svima najtoplije preporučujem. Knjiga se dakle zove Narodni budilnik. Promocija u Ruskom domu. Ruski dom u 19 časova, 10. april, danas je 3. april. Imate 7 dana da se spremite i da odete na promociju. Knjiga je dakle Ruski dom. U Ruskom domu promocije 10. april u 19 časova i recite mi samo gde može knjiga da se nabavi. Pitaju ljudi da li može u Kanadi da se nabavi. Kako mogu da dođu do knjige? Da. Znate kako, to ćemo dati podatke na promociji knjige. U svakom slučaju će biti mogućnost preko izdavača koji je inače zadužen za taj deo posla. Dakle, izdavač je Kultura iz Zemuna. Mi ćemo na sajtu Kulture i ako vi dozvolite i vama poslati te podatke, ako ima zainteresovanih ljudi da na taj način dođu do knjige. A inače da kažem da je veliki broj prijatelja od Australije do Amerike, neki od njihovih komentara takođe su uključeni u sadržinu knjige. Pozivamo sve koji su zainteresovani, znači slobodno tražite knjigu, dobit ćete knjigu, naći ćemo i tako dalje. Idite na promociju, tamo će sve ono na što još nismo stigli večeras da odgovorimo, dobiti svoj odgovor. Čućete o mnogim drugim ličnostima, ponavljam na 500 strana, na 130 ličnosti iz srpske istorije. Ajde da malo da se setimo šta smo i da naučimo istinu o tome ko smo i šta smo, ko su nam preci i zašto je Srbija zadužila i civilizaciju, a boga mi i Rusiju. Jesam to dobro rekla? Jesam? Dobro ste rekli, jer čak i onaj najveći nihilista Niče je rekao i potpuno osnovano, narod koji zaboravi svoju istoriju i zapostavi svoju tradiciju i prošlost, ne izvuče pouke iz nje, osuđen je da bude bez budućnosti. To mi svakako ne bi smeli da dozvolimo. Hvala vam što ste bili večera sa nama, gospodine Miloševiću. Hvala na svoj podršci koja je stigla sa gospodinom Miloševićem. Veliki pozdrav i za izdavača. Samo da ne pogrešim, izdavač je Udruženje Kultura. Udruženje Kultura sa nama je na početku emisije bila Žana Živaljević, predsjednik tog udruženja. Žana, hvala i vama još jednom.